Nibyabigambira gwabirari hamushomo gwo kuhendera uruterane aha Kiliziya ya Bitoma Catholic Church erukushango mu Bitoma Town Council Bushenyi District. Bushenyi eizire kushekererwa. Ebintu ebikorwa n'ebintu bibi munonga. Mweze kure kibire swazi. Omuntu aheze kufanya bakamuzika omushisha. Na ngwito tuyentumanya ngo bakazi nito turi kutunga obutabanguko bw'Omumaka no affecting it. Konka nito abakazi hatubitiye mamani. Abashija ntibanyweza omwito muno gomutekawo. It is very unfortunate and regrettable. Father Elpidias Bw'Omumaka hagambira abakristo okurekeraho kutina ngo hakubarahangara hamwe nabo. Aha turukutaha ruhangana yongera kutwisya ngo mbwenu otatina. Gambira mugenzi wawe turukutaha musibure twaza kugenda mbwenu otatina. Mbwenu otatina. Mbwenu tisha kutina. Kando taritina. Oneche chukutisa conference ndizo mwakopi. Kanso Cohen Champene arjireyo yaherezayo enanga he yabiraraganise Kiliziya ya Bitoma. Izoba Father no manyaka kuraganisa nagira nti kundu baniza kugaruka Bitoma ndija n'ekirabo cyanje. Mina nishaba ngo kundu ndabasigaze nkabana baciye hariya bakirete kunu ayihandi itova asha ahenka umusente za Uganda negura miliyoni 15. Jere baba Kristo mutafayo aho kuba neyanti cyitwa. Ubwo garikire yagambira abanyamutoma bamwe habyagendereye gukora Town Council ya Bitoma. Somo tugumene tukundana nk'abantu bamwe. Twacenga ekindi cya kabiri abacara beji Father ndoniza kubaretera obushomo bwo kubegesa ebintu by'emukono okora ibintu by'emukono kabatera heduka bakatandika kubuguza agana magombora gayezire ndoniza kubaretera okora buri kimwe cyona ekiri ninjire bitara byashire ahita na infection mujere brabe basomera aha menye nakitiro konketa uno zone stakache nimwe ninja kuzibaretera Ma kohe yagenda kohe nobu nashitamina we namujyana konga basigaze imwe kandi mukozire na mukozire mwebale kukolera abantu mwebale kumanya abantu omwebembezi you are a servant ojo mukozi w'abantu abantu nibo bakama bawe. Anet Katsime Mugisha hagarikire yagambira abanyabushenyi bemwe ha government yerekerire kubakora yonka tijya Bushenyi yonka hariho problem y'amashanyarazi kandi ni impango kandi ne kwatwa ha government ahubwo kuburwa sente konka gabagariyo tigakature makureta abo ko hate mihanda tujimanyire aho kwata ntamanya konka government etekare kwireki sente ekindi enguto za Bitoma tunungi nituzimanya konka egene sente konka hatwine sente hate kizibu kitu nebyombo. Gashakwa Olivier na Sasira umuru Bushenyi aha Sky TV Agensho.